fa odoso akrokro kasa de pamprin so ama oba na beye te se de na ono pe no no but ye mpese ye beye sa adwuma no oba na mpese obebre ne ho ase na obe anna ni kunu no kopem se ni kunu ne beye de ono pe ba ma no so mpese obedo oba no kopem se oba ne beye de ope ba nyame ye nyansafo etu read Ephesians chapter 5 what chene say de be wura ama de wo pe na wogiri seye no ebe ko be ma na komam ebe ko oba na komam no be ma no man respect Bama the family dear man treating like a king. Anano, a bedroom regular Baba by yesterday we see penny pepe. The chin and pampana man and ye, a baka can say we see a crocro muno, a Bama not done in a homa, a biana huni dear or formano, what Mema huni dear naba. But the moment I best Debbie, men fanya me respect and so call him say. Wa no be dear me penny dear men respecting a da. Sana mani become. Kwa pim semi kunu on wo piano. Bema what's not bontin sans and abewareno. On wo poju maybe what's not bontin. And enough for fooding command sana oba. Oh, expect to say immediately. We are not saying that we'll make it changes, but it takes patience. Abotre. Na nipa na betimi abedane ne ho abaye de wo peno obetimi the true respect ne ama no anya and na bema no so betimi true pampre because adwa bema bia wo pampaw na wo mo ani gye wo validate o ma wo feel secure so wo ya de ama no a che se de wo pa bia wa hwa wo beye sana oba bia nso respect bema na wo anano na wo treat it like a king woni fie ho wo huru nkuko mu da wo hu se ne papa kra huru nkuko mu da but wo hu se nkuko mu huru no mo ani gye no wo se enam se wanya de wo penti nyame akyere ye the pathway a wutimi de enter oba ne bema akomem ema wo nya de wo pe ba ye se ye mpe no nipa ne nya de me mi panwie ansa na mabaye de hia no ba ye de hia ansa na ye de fata de hia ne se fa respect ne ana no e fa ma bema no e na de wo pe no e be ma god bi e wo ho ntetie bi enye ade bi odi free ba bi oba na enye ne yetimi abupu na pre no na wo de na ye better no ababa be fa e fi se niema nyina de die kan wuti enye ne saa e betimi abo fi se onye de me pe e ma me enye de me pe no ye e na me yiri woni ne huni e na me kunu otena bonten o ya ade a wo mama mane no eye ba bia wo firi ne ntete no onye ade kwan kan kire obi da eti you don't expect to say immediately oba be dane ne ho ete sa bosoma ko kire e de ama na emom nya menim how to get what you want through the respect and the honor no e kire wo de wade bi to forma no hu say sa de we na wa ma fie no a wono so otena na bonten dada kran sa na wo ba eti wo hi oba be to me wa ha Aba betum na de wo pɛ wo nya da afi kwa na enu abonten ne se na wotena 3 hours a e ba be kɔ 10 hours e de wo makora wo pa ye de wo pa sesa na makɔ saa na oba no nso saa na tie etu bon se ai enu oni ni huni etu so wo no no na wo ye ne basa wo ye ne basa he e bedu me kora be ma no kɔ ma na so apake ne ma na ware na gu but ka ye be fa nyankopɔn akwan so the respect and the honor and the pampering and the love no and things will come together. Because when you saw the show, Trim say, say, me si pema diano, say that ye, Mamma could share the medophiles, and Mamma could be or the mere so, and Mamma could do be or the mayor agenda, and Mamma could do be or the me chasso, and Mamma could do be or do be, and Mamma could do be an akuma quack with the baby. Let it be frame or something because I may how me woman, I'm so how they say, nay how you say, on the bear may be a woo. Say, Bearman will want a girlfriend or Donald. I want to get not for years. I want to get ne babe ware enti ohia we no na ompe no but no de ni so ade so eti ono ne koda ba ku mienu na get na nyem ti get na nyem ye no se koya abortion na get ne se be so me nyini mentimi koya abortion e na get na wo eti get ne wo ye no almost the parents so mpese be ma ne be wo ha awo eti wo pese wo ware girl no anu se mami me girl no me mpe no me de ne so ade so enti unim ne girlfriend no na tena ho a che na omo ba be ware se get na te so no obi awo se na kuma bu wa breaking the heart but sa girl no so no pe no and all begging no say on ware no girl no me di ni ko twa so na me nim se nyinsen be but unim say girl no odi ni ko twa so no hia no no na odi na no fefa no hu oh yes na odi na no ka o me don o me hia o ba na girl no so nim say o ba o pa me pa ba wono no odi ni ya agenda keke eti onu nyinsen ne ba no onu ogin se me hia boy bi o pe me and na manye mama no eti no nyinsen ne be ba ya ware hye wo ya agenda enti girl ne frame na me so ba wonim se mo pese me tufu a e wo mu say be ma no ni parents e pese o ware but I'm telling you sa wo ma boy we warewa because mo hu say wo mpewo wo chumu tan girl na wo pe no no e bi obi obekwa kwososhe no ana se girl no mpo anware na obehwehwe oba fofra wo no do no e fi say wo eni odunti no obae wo no na ayakono nti no obae e na ya mpa ne timu no ayakono nti no obae wo ye da ya wade ni nyina
Eyampa ya won krofo a awo nti ogina so ware obi because of awo nti ye nkwara nti otimi ye discipline ene obi na timi ye sa discipline no obi wo ha wo be hwehwe obe ye ne fo obe fe ne girl no wo no asa wo ye mistake anytime bi obehu bia na ho ye nahi anytime bi obehu bia wo ye mistake ma no wo ye oba memfa nyinsan entrapo be ma if you say wo gine say wo ne na nyem ne nti a wo ma ne nti no enti se wo ware wo a ene obeba be do wo a ipa chonte sa say wo hye Leah ene Rahel wo story mu a say wo hye Jacob no do Rahel Rahel na no do ne pa Leah wo ma no wo Leah wo nyina se ma no wo kan say afa die Jacob be do me Jacob anno no said you do Rahel ne da Rahel inti na Jacob year 14 years of labor be ma do ba when the extent was son as a Rachel Amanon was son for another 7 years all because he said he wanted that woman. True. Ben man and you wanna war pay war and you wanna war desire war now wo force ho ben ma be anim de wo pay o ye ma ko ba ko anim de wo pay wo hia wo ba wo pa wo nim se we na me pay we na oye oba me don no me pesa me ware no the same when it happened to a man or baby wo hia ben ma wo pa wonim enti ye besre say woni obi wo relationship wotimi say ni pay won pew won frew won fa wonye hwe na wo pere na wo to ade ma no na wo to mpabo ma no na wo ne have sex na wo yes wo just say you can use that thing to bait wo betimi dia bait no anyim no e ya akono nti no oba so oba be so bia hwe e na akofa wo aba e no pese oba wo ha wo ha nti wo se ma me nware wo saa me yesa oba no a me kasa me masa be ma ne nware me onno me mo aware me ayede me ma me ba nti ade me ye bon wa na nti de say me wo baba ko nti de bi nsi ye nie ayi Abraham wonne ayi Hagar ango wampam no because Abraham ne wo yi na Sarah ka se nyame titie o yere no opam no ma ne ko ebe yese obenya bema bi obedo te se bema bi ohun se wo ye mistake bema bi na me de wo baba be twa so na nyinsan baaye na wo ani abro ne ma wo ne de ese wo ware me wo ware wo mpa na koma ni ho daachi wetete wani nye da ana wo ye oba wo hia bema bi wo hia no wo paninti no wo ye kwa bia so wo pese wo impress no wo say wo ye better than any woman oba bi wo hia bema no no pe no a o pese wo prove che bema no say ono ye better than every woman bia etime no ade na ma wo be sacrifice bibia just to say e bi ko dem say bema no wo ma ba miensa wo ne life but ono pese wo prove say ono ye the better one ayi ye friend say two face dibia wane na yere ani no ani prayer na e ma bebre wo ho ana baby mamas bebre e kwa wi ase adwade ne sie enti eya yenya bote relationship mu no me se bompa ye ma ho ka kyerade ma me kodo wo bi a wonno me e ma me kodo obi odi so bibi so me mesia ba ma bi a oba be ware a lady ne so one ne na da gi so ma ware okay one ne na ba nam se wo pa girl ni ntino wo se me twen me twen kopem se be ware but no ne ema omu ohu so omu ye cheap no e twitwa de so odi omu twitwa de so atwen because girl no no pe no say this is the lady I want oba we na me pese me ware no ye me yere etianam so no na me pe ni ntino o se on me na kopem se me ware no ama pe so because I no kra chem se we woman of principles or a woman of conviction te me twen ba wa twen no wanya ma ba miensa bi a wode so ade edi musa ma no munya nipa ba ye de mu so ade so edi ye wo ma ye ware wo ne ye wo ma ye de wo so ade so so obi po de wa ya agenda na wutie a obi de watwa so obi efa wo se mistake ana obi de wo ye na de a enu nche se wa bra ba wiye wo de obi mpe no obi pe ade a obi mpe no obi pe obi wo ha obi wa ye de na ya agenda pa ba wo ma na ni da ho no ene wa benya be ma papa e chen wo mo de ne ye agenda no be ma bi won so benya oba papa a wo chen ma wo de ne ye agenda wa hye ma sa wa hye o ma di ni sika sa enti memo mu odo ho because obi wo ho na basa na o ma na ba mu abu e wo odo emu abamu emu odo ho ebre obi di wa ya agenda emma wabamu mu odo ho ebre obi fa wo se wode utwa so de wa ya ade emma wabamu mu odo ho ebre obi e fa wo se wo ye mistake emma wabamu mu odo ho ebre obi hu se wo ya akono keke etime makono na aba e na me di utwitwa me ho me ni business eno nkire se wabra baba wie ye di obi mpe no obi o mu eye ni ye
do obi to twene ye no ebeye japade kese e de ma obi eti ye besre se be ma bi mpo to wo twene na so oba bi to wo twene ya eno nche se obi anno obi wa ekse eye ne se mennya odo papa bi ada wonya abotra de ehia se men jump into another relationship. Oh, be a relationship be good, and I know I jump into another one. Because one learning from the previous one is akwe wo buy. Gay wo buy ti into when you chinya sana ya nada. It's when you chin one peme. It's what is wrong with me? It didn't make me a senior dear primo. Can I say men jump and ti woman and this at the same structured, you know, before from Besadiaba. No, as I pain wo down. Eti memma wa bamu mu odo ho eti se odo di wo hwammo odo ma won sesi fom wa kono ko obi ho wo pe wo bi asem wani gi wo bi ho na wo pe na sem na you will do anything for him, you will do anything for her nipa na sai wa gina na ewo wutirim no na eti se Samson and Delilah Samson na wodo Delilah na Delilah no ebi na sia eno doesn't mean say wo bra kwa we efi say e bra Samson na ni ba ne ho so do on catch a radison ka obema me last chance senya me man nani sa ba bi o ma na ye ne wo bi antimi anye wo ma na tamfo nyina wo de na tamfo hye ne na ase etime so se me mo abamu mu odo ho ena de to so biem se odompo disappoint wo kodo obi no de wo sika nja nanka se wo kodo obi na se nipa na emu odo no na nipa ne take you for granted a me ma dwembo ne ma wutirim e ma wo so mfa nhye wutirim se ne me so me disappoint me so me disappoint ma da bi because e bia obofo papa e ba no ono na wo be disappointed no if you say, oh, nipa bi ade ba ko adwo me hu abrabom ni say obia bonsam nipa be di kan ba life mu just nipa o ba life mu be how obi ba life mu be tete say wa anya better na wotimi di cha onyame who unforgiveness, who bitterness, who offense, who won't me maho. Now, say, we release nipa no. We release wo ex-boyfriend or ex-girlfriend no. And I say, we release wo ex-husband. And now wife na wo mistreat you, wo abuse you, wo makuma. Me de magine, me de me bibia, me dono, me sacrifice mano, me give you, me de me hunyina mano, me doni ye. But what the bonine tuya meka but the medua no ma mincha swaba e ma me bra nye kwa ma obi foforo nso e me do me sa ma obi foforo nso me hoahoa me sa ma obi foforo me krokro me sa ma obi foforo mfa di je bi mre me efisa no na me dua ye eti ma mincha ye no eti nipa na oye me bonine me jem won ko ba bio and oye onu a wadu ababone ama no won fa de me di akoma papa ne adwen papa no a me de ba relationship no ma obi nso me do me sa adwoa onyankopon no oye just God no sa aba papa na wudua woni pa bone for life mu no obema na so obi life mu if is a tore bi enya ba bia wudua no ho no na wutwa firi ho e tore bi enya metimi ma wudua wo ba bi na harvest no every ba bi aba the harvest can come from anywhere ubetimi ayo obi papa na papa ye na firi obi foforo so e na e bia nipa na wo ye ne papa ne ono na be hyira wo enye ono na be ye hyira ma ba nya metimi de fa obi so e de ma wo ntie ne memu abamu mu e wo do ho e mo abamu mu wo do ho kra se odo ama won se si fom se odo edi wunya na odo de awerehodi ebrewa ka kire wade se nam se wudua ye nti wo ma wuntwa God of restoration God of restoration God of bibia to mesre wo yetiawo me pa chawo se wudo nyame na ne bota ye nti ne wafre wo onyame nyansa ano odi efi se esum ni ho a kane aba wo behu yete hayi se kane awura ha kane se kane awa kane no eti nyame wo ye kane it will basum or penetrated through darkness. Nyame ye kanea. It won't who nani monyam. This is sumba. Esum the ye a high to mini pie. Eti dia wo famu na ye sumu but enum na nyame ye ni monyam. Because wa fam because esum na watomu no. Empaba. Esum na eda abasa abre no. Eho na nyame be pie. Heartbreak na abasa abre no. Betrayal na abasa abre. Disappointment na abasa abre. Disrespect na abasa abre. Enimtie bi obi ebu na abasa abre. Eyesum. Okay. Nanka obetam de ato nyame nsam a obe penetrate through the darkness. Oh, the kania beto so. Ama what the enemy meant for your evil. Obe working all out for your good. Me say won kran, de ato no men kan said that form. De ato na heartbreak no ya. Made na akofa ne ba ofie no oni wukuna da no ya. Oh, men kan sa nye ya. Wadamfo na obo aye ma ye fa na adwuma na wakotwitwa wo nenti ama wo yeyi wadie no ya. Men kan che wo say, me ka che wo say ye easy na me boa. Wo assistant pastor wo boss of opinion na what is of opinion ne o yiri ada no
na nka wodi akoma papa na nka esom sofo panyini ba wote ya no sofo panyini wo yire ada me pacho ya me underestimate wo pain no maame na wodi ne tina wodi wakoma mu ni wadwene mu nyina ne akoma fan eta na tina wo boa no wo pese wodi yi na maame na cha trode ato so na ya pam bia kwakodi hu konkonsa wo bra woni mi se de wo ye ne ye no ya me nka nche wo se de wo fa mu no eda fam kra wukunu wakonya side chicken to won fa wonye hwe me nka nkyere wo se enye ya pa wo yire na afa ya wo ho akire wo nka wo hia ne moa na wo se wo gya wo no me ka se enye ya na enye ya na mo mesre wo se memfa mma obi anka wo de manyame maame a efisi wono no se yemfa ye dadwe ne ye hawo nyina nto no efisi wo me pa cho wo anyame bia wadwene wo ho se wo kunu na anwene wo ho anyame gene wo se wo yire na anwene wo ho anyame gene wo se wo maame anansa wo papa wo nuanom na anwene wo ho anyame wagene wo wo obi a wadwene wo na ni kun ho na nka wo betam saa darkness ne de amano a enka ne kan ye bi be hyire ya fam but etere bi a ebasa no yemfa mano na ya nkasa ya tena ho na ya plane ene misume ye bi atia de ka ene misume breki mema hat ene misume breki e ma hat ene misume nne no kura bi ene misume fa nkoma papa nya adwuma da bi wa ma otamfo na nya afi kura na adwuma na yire hu na ye ni ye na nhye no afi kura na papa ye ne koso an na ye na nhye no okay menye de na ade no ebebo se de be ya memma osafo ni nya ne wo pe eno na me pa kire ema osafo ni nya de wo pe opese wo ye beta wudi ya wo fa koma nyame no nsa wo yare fa koto ne nsam Jesus came to heal the broken hearted onyame oba wo no nko na timi sa akoma yare fa koma no nsa wo yare wate fa betrayal no koma no nsa wo yare fa disappointment no koma no nsa wo yare fa koma no onyame nko na ade bitu wo wo titu sadia etu Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino kwa pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu sesi an na bebe ya them to me sesi a wan ne meboafo wan ne bedom me wan ne behoahoa me to da bia brabo ne timi di ukopie ba bia tesa wutimi to bibi mu hwe bonkum hwe ni fashion strohwe fom a woni obi anenso kan hunu se wuchidom bofo nyankopon no wo ye dom esen watamfo mema mo nyina kwa baba Sompa 106.5 FM Accra ebran so se Mọ́borọ Asem Yeboaa Asem dwumadie ye de bramo sede ye di abrabo mu nkomo etora bi nipa bi badwumadie no so na wo mabeka wo masem etora bi nso ye di nkomo wo studio he ya efa abrabo ho betima mu abrabo atumponko ade a ene Mọ́borọ Asem Yeboaa Asem ye di ho nkomo ewa ha enti enenso ye ba bedi abrabo mu nkomo Mọ́borọ Asem efesika sem ho ye ka awariem relationship mu wadwene mu yare bibia ye di ho nkomo wo Kristo wabrabo pa o choices wugina ya wusie wonam fosem a wo ye wabrabo bi se efa abrabo ho na eyegina ye betimi aka nko ade a ene Mọ́borọ Asem Yeboaa Asem ye bedi ho nkomo kama etie na nso Apam Dadaa tena se Oheneyere abrewati nso ewa ha ye ba bedi nkomo na meka wo se ade ba ko se wo hye no nso ebiem ne se Leicester Ghana Limited o mo de ya toothpaste ene ne brush abedwa so no wo mo boa ye am ye de Mọ́borọ Asem Yeboaa Asem no aboa wo ya toothpaste ene ne brush no meni ho agro menye wo se abro bo mo de ya se wo de betwitwi wo se na ama wo se na aye ebrepam no ye bekyerechire mu e de amamo time heba mixture edro no nso wonu moto na aduane nya wode wo ye obi a honam taye wo ya eno nso eye time heba mixture edro no ena time HH mission capsules no woju nso a wo bre wo immune system no ayemre wo pe general well-being eno nso ye time HH mixture and capsules endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatene ne dom sebra na yemfa homeopathy so na yemfa nsan wo yare na homeopathy no eye branch of medicine alternative medicine eye adwuma Hajia special local food eduane papa nie ene jollof papa bi ne waachi ene muni stew bi odi abepie Sompa na nyansem ketwa enti bomodi ansa wonso Hajia special local food no woni no ebekọ nakra na ewom ena Sompa Accra ye client service line no obetimi asende message wo so eye WhatsApp Telegram obetimi asende SMS ana obetimi afre wo frɛ no wa nyan ye kire ye befrɛ wo back eye 053 188 6216 053 188 6216 053 188 6216 na onso wodi atudwa amaye na ene nkoma ye ba bedie no ye aware mu a ebi a wonhye na bema na wode ne ho kame oba na oba nso wode ne ho kame bema na eye ne kunu ne yere na bebusa ho se na eye dan na
oba ewo kunu wo fie be ma wo yiri wo fie na ebedrum mre bi no se ne honam kro anya na kono eti wo man mpo wone ne nana so de ne ho be obe pamopa obi kura timi kase me kura timi pamopam mi sei obi kura timi se me yiri te so sorry free me so kura na me de me nko te se eye den se de dade lumba kan no odo ahyase de afu na nso na wieye eturo bi ne dum pempenso bi na ha dwene na ye be ka topic yi na obi nso yi maso te se ante akoso ya woni abrewati amuni hu nkomo opese wo hu se die esu nti ena Ghana for man na me se ade nti na Ghana for man na woka ebi ana oko Asia ebi ana ebi ho adentina Ghana for ma de ware mo de bia gise be ma na ba wo ho na wo ba na de won kɔ no ho eti wo de wo pa kire se be ma no ho so ntimi nya wakono ebi ene ho nkomo ne ye baba bedie no edie ne be ma be ma de ne ho aka me oba a wo ye ne yire a wo ye ne ho ade edie na oba be ma wa ba be ware no na wo se me ne wo na edie ne de sa de ne ba ena die nti ena wo kan se wo ye Ghana for ma uni kunu ne be ma ne ye ne dia if say we read the 1 Corinthians chapter 7 kwa kan say wonya ware a uni padua ne ye be ma ne dia na be ma no so uni padua ne ye oba ne dia eti e den na oba ne ntimi ma be ma no ho da bia gi se be ma ne prepre oba mi hia wo na Oheneyere obi se ade we timi ma di pa ye mobo na obahu sofu bishop pa panyini pa na ne yira da na prepare kamu me ba ko a na ya kola azibo se prepare bishop pa MP pa president pa chief of staff pa chief justice pa judicial head pa udrufia na juna se ne yire opese omudi mpemu agro anase bi opese wokosra no wa ahemfia na wapre no odo hello kama me baako ambaku ni ai Oheneyere sufra de ntoma I said bi omuka se mambaku ni o me die be o de kan se o de mambaako to be a awiase aya na ya o ma ye mobo mambaku bi ai mambaku baby free Italy Oheneyere last word in the year free me amenyesa awiabo menyesa impesa bati mambaku mihia wo baby free Italy se di kura boneti modern no se sa ene me so ma kire wo pa abroche so de ntesa ha na obetimi amane afa cycle no enye easy sa debi eti se o yire ka na se o yire na se ukuru ka so de ho kame wa obebre ene wo mo weda no connection house ane so ye chiw she asemato eti nye ho de se wudi ukuru na se o yire ko ho o ye busa brochirefo no na se bia o yire se woni wona eti se de ya hye wakomfo no correct na wo de infra chase na chase wo pe hit obay si da bida na wo se ne kura de ompa na che ya kaka bensam ye je anka hwe edura numre hello ka be hu me Mọ́borọ Amam baako ozu be hu ho amabo ababaako odi anopa de me ye na fa che me na be ma buko todwi woso wan fi no na mse oba nso de na ayesa ade achi ye ba wo se to so ted no tumi se akọ no wo bre oji no so se miam tumi se ne ho kire no wo wu ade na se mo obi ho kire no ekosi a point of death Apam Dadaa eno ye mfiri nyame ade na ati mo obi ho kire no to the point of death se o ye wu ansa na wo de wo ye bema etimi no bedi nkomo na Oheneyere nso ye oba ntimi ni bedi nkomo okay if said ye yatie ye pesi edi nkomo enne aware fom ntwemman mo fidie no ana fakoto Sompa 106.5 FM ni ye ba bedi enkomo bi we sese ye di no correct wan na ekoka ba so ya tete nkomo ba esi ye di no correct wan na ekoka ensori ni ntimi nka ebiso mo fere ba Sompa de ye be kan ye de asa aware yare mo de yatie ne sese be ma ne kodo ne yere se bia ahomachie numere whatever the time na tim se ni nipadua yi mo asore ka che Oheneyere se me onkata so on phantom nkata ho ni ntina sore na se oba no ase tabro utimi se bema no is in the mood na ne yere ka se mabre ana se mintimi a apam de wo ye bema
Sen na ya na eyem wo mu nipadua nim. So de bi ka say te say de ya hye wa akomfo no. Ebia. Sa na tie. On say obi hye akomfo a ni ntini ne sore. E sore wie e mu twente say elastic no. Na so say be na e be san aka akwa akire bi. Na say ne wo bewu ano no. Ma me nte ba ne sa. Etoda say kodwonso. Okay. But kodwonso a bukura betimi agira na dwonso no ma. Ena ade no so nya de a e tofom. So wa sori gina ho. Nya dwonso nti no sori ye. Okay, e wo de nti osori ye. Nti osori ye. Because I didn't see at started from adwinim. If you do I shall say wa adwini mu a it what picture say wo yire. Etoda kura nka wada. Okay. Na emom ne bra so. Eduru ho no wada no no abesori. Okay. Anti onya so. Oyire so na da wo nchen. Etu nim say oyire da wo nchen de. Ne nka sori ano ano. Na fe oba na say for some free me so. Was some de kame wo de a. Wan hwe baby abedi kan akoye agisan. Toilet ne so. Asa de wo kodwonso. Ubetimi agina hwa na dwonso no ma. Na still because said was ya tenen and sat say Kwame Nkrumah tenen and so Kwame Nkrumah second hono said was ya tenen and sano o can't to still and na mema mo bresa papa na jaya o muntimi nka ne se be ma wo da wo yire nchen na o kon do no aba wadwini aba wo ni paduam na oba na amfa amman oh madam sanka ho de akura enu ye fie one farm man no a ade a che anka ye brebre adwo kakra no wapi a wo kɔ adwuma na wo nam abonten emframa kura afa na apagya kakra bi epre wo na ho pɛ na asɔre because oba na fa ma wa na dwuma na sa no pa no one farm ma wo a wo nam kwa so bag bia wo de ho awere ho wo ba Sompa ba ye adwuma no wala abaka news no tragata e ball na ho pɛ na asɔre eframa fa ho kakre ne still wasese wonte ne ho ase wonte ne ho ase nti enya basa na wo be say just a crusade wa no o chance ye e di bibi road o control mind no okay ansana adoma aye mra ma e basa so e basa ye na oba ne ho ye wahia na o say enya ba ne sa no a de ode aye wi wonso betua no so ka e da asebo a en de be ma obeka say ye ne sa no otimi de che bia oboa sa o ofanya nsa kwan so de tua oka okay say tie bia wanya ho obenya ho oh sa de na odi ye no but so oba ne ma reason bi se bia na obu ne nsa eno nso e bia oba ne ma reason se o medo de ntia ema mintimi nye sa no efi se bia mebu me nsa eno nso e se mo ya ware for dia ware asem na ye kan na isem branch asem o yire bebu ne nsa no ye wo password da mo yusu ema eti ukura wo hu se wo yire onya bo password ne kire okura wo ankasa kura no emma wo adwenim nti ukura ndi wonim se oba na bu se ti emma na emma mabre no oh mesra ye me ya me mawura ye me ya kane bi na Ewurama Badu bo onwum bi antiaba se o hwa na etoda na ote maamefo no ana mani bi nkomo obete ante kura aba enya ante keke no wa hunu se ene bibi yesi ana so o fie ha kura wa hunu se ene bibi asi no enti apam sande ne eye painful sa wo yire ebia ode ne ho akame wo mame se sabi wu kura na ye ka kire wo se oh na wo hwa se de o yire ti ho pa nti wu agya no wa hwa abesore ena se wo de kame wo nso a na obese ewu ba na wo ka se o yire ti ho yi o de ne ho kame ne se mefo akọ apede wo hin wa hwa be mane de wakọ sa ai sa wo yire de ne ho kame wo wo wu no wadi kuna na ne ho ato no nti ewu pa wo na na se ye de kame wo a o ya adwuma ensisi so won jiri na ye confused Debi ba se wunya de wo pene de na se stress level na asam ketwa bi nso na abo afu bi kura anya asama nka ese okọ ho nso na ede abufu aba wo de abufu ni firifie ina ade awura adwuma mu obi ka na asam kura na eyewashi because de nka na ese oye no wanye esan se wa adwenim wa akomanum ansa na honam no kura ba beka ho nti emfa ho ni suban ne na brabo no so onya de manu a de ni wira afi nyina ekọ why na de ama asono pa nko so obetua asoka ewia wagyae
but odini nyina nam sa wo bra wo ho asenti no odini nyina ache na se no kura ye healing e ya resa na o ta de ma no nso a ni tirimu nya den so o ta de ma no a wo musa na de no de ama ne mo se na be ma we de ade kura me twe ne sans o de ama me a ene ye wo nso check homework okay eto da o de ade bi bonnet modern ena nye de bia nso na be ma pe ne mo nda o pe no wanya ma no a okay na se nye da bia bi kwa wo dwene bi ho ba eda no a o pe no se chess as wo gine ho ba bia nye no ena da no nso wo pe no so ne wo de ma na dia wo kono kura no bo ene why na koma so ade ama no nche ba sa na ono wo asem kura o de a chew enya hwe wo de jama nka but wo de bonnet modern dia no kure ni me wo de mi nkwa me fa so ameye me well no hu se Oni kwa papa so ba na we ese etimi ma adwene ne saya na wa adwene aboro so mo maame mo fa ne suban a mo huna mane sa na ema na de ba na wo de mo mpa ye se nyame be ma mo ba te se mo maame nese mu ye wonderful nti no de ya de a ye de kona emema ye de obese te se de wache koto na pesa opoma no no ye de poma mema mami mu se wapam na se maba ayabere watia so se edi ne be ma bembe bi nso de ne ho akame ne yere se bia ne yere ba ne ho a na wapam pam no edi ntinem edi ne betime ma be ma yesa mami ansa na be ma be yesa na bia ene mami nkofa Mr Black mra Mr Black se enkomo na ye di na wiye di asa obi ka ye pese yesa aware mu yare na ye hu se eniema hu se recently Ghana Statistical Service at the research bi eba bonten na mi ya meka ho asem divorce rate nipa omu divorce so ye 2021 population and housing census no nipa 553,065 and a divorce so and now omo separate no e 405,090 omo na separate but say wo ko share the factors contribute factors na contribute to ye no a empamu de eka ho mama nkofa Mr. Hello Mr. Black. Yes sir mama na me patro ho ye de patro me ho ye na mo so ni shebu trafo nyina yo abusuafo ye je so pa Mr. Black na yes di aware ye mu nkoma asan ye ho yade ye ewusi epese aware ye ne eye de na ye busa se etoro bi abete me yire de me ne ho kameme me kunu de ne ho kameme ye nim de de sa de ne ba na wa personally ni minim sasa asem yi wate bi da ede na be ma oba ede ne ho akame ne kunu ananse be ma de ne ho akame ne yere mami ntie o mami atama wa kan eye maximum na wa boso no ma bo wasam so ma biri wukro wa na woni sa atom menu kan yukra eye atama edaho ewa menu yiri ntem kaye waja edam sem dawo neka ntiye nesa ya asem da paso kra munya nkan wiye ye momi dan kaye wiye kra ye wiye because kenya ekwaya upameno what the bow trimodin odi di wani mother me na Mr. Black say what the bow trimodin sana na odi ne ho cameos ade na ba wutrim me sorry for me Mr. Black was say me yiri to me kamende Emma me to oh yeah you can't make me come practical oh when you tete Emma me ko matabisho oh it me bofa baby asawo for yeah Oba what number 23 years 23 years I think that was
Obo Timodin no. I don't know so much. Na Mr. Bright what Mr. Black what chechire mu die ntia oyɛ saa. Wabusa no. Radio onim I just na ko say many what is no go. Well, we didn't do everything for it. Well, because that is part of marriage. So what I say, it's part of the power. Well, it is part of that. This is my dream. This is my dream. My mom is working. As I'm saying, this a way year no. Ansa na wama ne ho kwan. Yes. And I did I know. Wow, but yes, me man is not working. I'm an animal mapu. You forget. Let's get that. I know thing. Upon that, we say, I didn't okay. This is the year I was there. Not any staff final. Who don't this is what you. So onya peja di opese wo ye ne so wa ma na anya wo ho ntow. What like that? The bread you eat. Ready with the man, a little a good signal. Woman, a little kiss it. What a year so. And I did you throw what a year because of sex. I don't know what that. I don't know what that is. I think I'm okay. Examination, yeah, can't. I don't idea here. Shamo ho sa muntimi nkasa shamo ho eso na wo tete na ye bido mo ye branca ta yes, me money everything. Baby, bia. No, but oni ne beda adwaman na abebo wo yire ne won pese ono obeda adwaman e na obebo mate Mr. Black, ye fancy na ebre bi da che bra na ye ni nkomo line ni mu twetwe sintu de ye fancy ye beda ase pa me se wo biebie ye ni kakra wo ho ye da sipi etijere ne nkasama ye ni Mr. Black ena twetwe nkomo ena osi nkomo na ye di no no ebia ye na ye asem kese ye da ho ono na yire ne na eti etore bia okoshe bathroom no a masturbate nti a very serious conversation ene ye nya na wie also tore bi ne yire ne be tore bi agisi watch or ye yire no ena wo ye yire nipa no so na ekwakoda ne mo na ato marital rape no mo friend marital rape no eti ne hotimi kyire no eti wamfa ma no a esese no ono ankasa akososo ne be mem akọ masturbate say be ya ne ho be sane no wa ye free ena tore bi nso agisi wo ma ne fa kwan ho o ma ne fa kwan ho na ba bi e kwan da bia dangerous eno susu ehu
enti ye din koma wie yi akina Oheneyere besan to aso because factors na di we banane me be abeka baako na Oheneyere de baako aba many a ma o manya in their 40s emitie didi nkomo wo mo de saade because especially men na o mo suffer saade we no pa no eye men na o mo ye over 50 50 echo 60 no men penny for because young ones na dey that time ye young nti eya na ye but one sa man didi nkomo Oheneyere ebro mo worry ye in their 20s no ebro mo worry ye in their 30s no Bema na trimodi bi obo no adwamambo bi okobo ye treatment bi o treat no enima bi ode ye no eye ne ya no say in their 40s no mo bani mu apeja ebi kura ko secondary school ebi kura ni fie ote wono okakaya ontimi mfa nche enna sabre no nso awaduru no nso awarija ye onfa ho de wo hwehwe wa wade mu anyi wonfa warija ye ho na osanso ye adwuma ne sika kakra so ba ne nsem na wonso bi kura na wo be ma no afei na ene ma sha se ekofom a na nyamesuro ni mu ne tema bi obekere wo pa especially a man na omo wo late 40s no ene mema na omo wo 50s no sade na ekoso papa ti be ma bi from me wo 54 years me wo 53 years me wo 52 years me wo 56 years oyere was say or 46 no hu adekode Miss treatment no treating the brand no more young for no more worry no now I am massam no the bitterness at the bo or what you say or you word no so we say unresolved conflict and bitterness it's bitterness abem and as I say the man ketu bi eni wo mu nyina nyinyini the man ntina no the man no susa ntina no wo ho ntina no endio no etia no endio no nkola ni susa oja wa na be hye wo mu ba say nkola na nya ba bi ejire bi kura ya adwuma bi kura timi sende mama sika eti wo mete ho mi westi mitam wo so afa no ho ode aye mre eti say enye bit wantimi am fan chewa because a man bi so catch the omukru no de ye wo mo de omukru no de ye wo mo oba ko bi okra no oba na epe but be ma na mfama no enti wanyini na emu aye mere wi no afi na obegyine na wo de won se be gine because you was sabre no also sabre no skra bi kro wo sika sem kofom because be ma bi in your 20s in your 30s what dey ma sem in your 50s wo betua so ka no kre wadwuma be se wo sika be sei because adwama mo na ba bia na wo jonso duru no so eti say wunti first kan ko woni sika enu aka se first na wo ya kaka bensem na sika no we na de akoya kaka bensem ene ma no pese ofa o ma gise wo utue sika afi na ese so nka wo hu nyame o emo apama ka no kure no afi na nka wo hu nyame Augustine afi na nka wo nso be hu nyame afi na obesum nyame sompa se de wayi ni yem yem se se mbesum nyame na oba no so wo boa obesum nyame me so dia wo de ya me no de ugu no betwa de ugu no enua na obi de waguo no enua na wutwa sompa enua no apam na demu no de waguo no enua na wutwa sompa enti yenka se de ma ne yesa ya na ye but media Oheneyere mesusu se sabre no se waye niema bia wo wonnim ba ma bia ni wa waye ade tia na yere a wo tietia ne ma wonnim pa kasamedo me jime mfom so tu fache me ye wo me ni kobo ne ka me ni wani ni yi no kre firi wakoma mfache me ne yensantena odom yensanhye fofras ampa na me mfa wonya hwe me pie kura na me ma na me ye ma asem eti ma yemfa nto yechi to forgive is divine die na me ya be mo wakoma atọ yem osu to bibi ma na toma no osi ye bibi ma na yema no because abre no hia ema young no ye hia mema no but old age be ma wo hia oba no eti time changes oba ye younger sabre no ne be ma na wo nketenkete wo hia ni kunu ba ba ma wo nsu anyini no na wo hia wo yere na time wo hia wo yere no afa no oba no so kakai ebre no ye young no ono ediodie di no e ma sem you were not there jaman nante no sumu no
Ba wo do 55 ni aka che o so wanya diabetes ni hypertension ni ade na wo ko ye na yare bebre no afa de wo gun roso no o den roso no afa na wo say Bible say kai wo bofo omrante biem Ecclesiastes chapter 12 verse 1 no wan kai wo bofo omrante biem ansa na dabona na ba no afa na abe kai nyame it is oba no enye Yesu a wonim no yes enye Yesu a wodon no a obam we fili kakra obe fili bi ya no kura ma ko woni ni enya na mu nhyiamu a na wadwene kura sa akosi sa adwama mo no ne atete no de ma wo na then eyo sa se enana wo ne wo da no kura mpo no unnya tenka bi amfa ma na enana so oba bi kura chem say me se wo cheat me aso wo sisi me sa me ma me ho kwan na me kunu ne me da ye me se me kunu esisi me Osimi fili si wo sisi me ana se bi kura mpo asema ye jimi for dia mo asema ye jimi for because afi na eniama bow so no tesa me na me de damage goods na broni kan ne to ya is to forgive is divine but ne de nipa na eyo ne mom fa che no nyame amamu a wuntime ohine ntima ka omo a 40s the 50s no mo de na maka kire wo apart from that there were other reasons wo ho and oba bi won so nam se wan che no odo tam o ye sinifom eti awarija ye very high late 40s and memma no 50s no awarija ye high enkola na nyina wie no nyame anya wadoma waware ye begu enti ka wo bofo wo mranti brem ansa na dabone no aba enti we ka wo yere wo mranti brem ka wo yere e wo mranti brem ansa wo yere no bofo kokora bonedru wo bofo no mame oyine ye cheme moto na wachi ye bedi mu nkoma akosi ebi se hu hia na ye nko yanim ye matiefo na tiefo na ni abere pa na apam kan de na ehye ho chen so a woni prostate tietie bi o ye de kamel na ehye ho san ehye ho ni prostate dien tietia 0260 yesa ye ho yare 196064 this week ye dia ware mu nkomo pa issues di true empem se be ma de ne ho kame ne yere na oba de ne ho kame ye hwe factors ni nyina asose ne ba no a 0260196064 and 0260196065 hello yes good afternoon sir bon ti sen nyame adumo moni ezuma moye bato me kasa medicate me kasa abekuma paradise Ablekuma paradise sompa mamintie wadwen kire pato sia mikita kura sia Sompa FM amamre bi antana mugutu ka atame na medina so efro na ukoya amamre bi na community ofre ye nti okay ene ebonite wai na mi so mi wife na wo ho me say me frem dada say me ni frem say the because so enti na me say adom obi anto me ka asem ni maye they go so sa ya asem ki trade na so the funny say serious 4 years apam ni me no yenti all the say obane your friend say bema hello be me tell pa yeah 4 years apam me hunada nusu ye tifie baako edama ye team no nya na me dan no ti ba ho baako ni single room me enti 4 years ni no oyire ne no na ada yeah ba mu tifie dan wo fie baako mu yeah wonu na me kusu kan ya obo me ni so ama enne madani ni tuani yeah odem okoba nti desia ni bonu so ni pa ni bro ba sister biewu nti media temo no mapanifo no o mon kan sa desia enne ya na omuko ni satidi enne na obufre asemo no o mon friend nti asema ni ti free honum no ye bi ya che kura nti na mikita kura bano kura yeso men ko bodua o yeso men modua men mo ba ni dua yesro yeso men ko asema o ke kan wo honum but sa woni ne wo ma ana meboa nti asema o kan ni se sia
dia o muka ni na akukura po mu oti enti oba ba tina be bia oti no wo tu free ni dem pana ye da to no riko den ba ko no mu enti o se oba abatina ho nti o ya onya dia oba free fi fi ha no mu akọ enti ono na ye ni ya ade na wo pra ye ni friend ni so wo hu mbombo Edwa na joa menko me pese na papa yake me bre on paso sa dia ba manya ni fi ya mesi ni kopa sana ni ti se ni do man so some person on koran umu school umu to mu ya bibi kropo me sanyo musika ewo woni kropo ko ka ho no mu se unu kwa na bre wo fie on koran mu sa ni kora ko ba ko ada technical school won ko hoda mi ba ko yi akra ho kanisi kire ho no mu kura that I'm not in fight. Me ba cho de unim ye be gi wo number no wo story no ye be fa wo number no na apam tu na ne nkasama ye na ye akire ye mfa de wa ba na nte say hello good afternoon. Good afternoon. Me nua be na machia ni tamama ya do ni yo do my entie wa dwenkyere the part of the na sell na kai 35 years ago. Yes. Menya chi pop. Na me wo enye eyire pese be na your girlfriend. Na me taxi driver. We be some tuma and na santuma na me boss santuma na kira o se mambo ni ye na ma kira me. Ye say pe na achichida chi o se dia. Achichidi achi entuma no. O ka se to achichidi achi ntuma ma no. Akoro we get na mami. Ansa no ayede ya ma o. Asana we be gate na mami. We be gate na ma o. Okay, yate ase. Kasa kwa. Edi opa achichidi achi ntuma. Ansa no we be gate na ma. Okay. O jira ne na so chire side side na be say. O wa na me ko mo kola be konton no. Say 2 series 50 pesos e bi visa. Dana me de be no. O say mene le ko ba tie pe mo fe. Ça vous dit à dire. Chire mu. I said that I believe to one by no. How peace no. Or say and now we need to buy by the open so to be the whole deal. Yeah. The card is you. Never so that you'll be carbon thing by the point of Mate, do me that say was what I want to or ton toma or castle patches diachi. And what the brand new year was any the whole day. Oh dear. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me ba cho minia ben meshiani. Good afternoon, Sompa Kaswa. Yo, Sompa Kaswa, we ye dia wari mu nkomo problem ba ko ye. De ne betimi asiama bema e de ne ho akame ne yere ana oba wo de ne ho akame ne kunu. Ye ntie wadwenkyere. Dia ba ni eya na sadu na ye me wonwo. E de na ye wonwa. Obi se ne yere de ne ho kame no ni eyi no ya na ha no ni ne kike ka ho. Now de wo de say oba de ne ho kame wan ha wo. Dabi o mi ba wonche na ka tem se dabi pe anu mata ni mi ho. No ma ko pe mbe bi ada. Mi ta wo bi o. Wo hia na obi sa meba. Ba mi ta wo bi o. Chesa wo de oba no oba ne kasere wo musa ne bi ba to oba ne busa wo de ya wo de bema no. Well, na me de wo busa me de bema wo. Na se mi metumi no atena be ye 1 month kura. Nimisa. Nimintumi wo je adwuma na be de share me ho akwantuo nti na amasa ade no. Ebetimi abase. Ebetimi abase adwuma no. Aha. Fitimi nanti biemu ti. Mi ba wo je na ka tete bi fe ka mi ti yo mate mi nfo so mi nya ofi. Obi won so oye adwuma bra de ode dwodwo no ho. And so one in the year and answer Nikuru beda. Nana kuma Tony yem. And we are icing on the cake. Well, now we would have for not having him ranty brain. Or can't hear me, chair. Emma, we are Marshama. Will be weak in them. 1 year so I will be with them. What catch us as a Bama, we are Marsamwa. Obey Embrent, and I will be winter. Thames and Suk ewo trim. Yeah, because what say
in a bit few who be bano. But find you go to media 90 days if you Accra. Akokumasi. And only Janet about who make it to where we start. It would your Ukraine say, or Barnacas one power preserve one who didn't how. Yes, maybe any of my dream. Matthias, Mate, Medase, and your de Bemano, Mate, yes, Mate, Miss Medase, pa, some Pacasua, and no. Hello. Good afternoon, Minia Ben Messiani. Yo, evangelist, ye dear warrior moon como, say Bema, no bow hona, or body bo, or Bemet Modin, and our Beman so they bought Betty Modin. Why didn't you? And the Usu says, as at this idea, Nebano, Obeti Makabiatre. About when young phone, Metiopa. And say, our Lena, ye walano. You would do on I see and see the time here, the wild nothing. I was here, I didn't catch our in heaven. Let's make catch those ideas of people come and some jump by our lay. To say, young boy, you be a quack. The Usher, for a sea for that no go say, yes, or Matthew 19. I was here, the Uti assembly pa, or saying the assembly with it near Johnny, and I came out with you. Me too. Assembly anti. Assembly anti noir. Except for the beside yes, or to them with the baby, and let them are nobody made Johnny, you know, Sawali, and I beg you to Sawali, Magusia, apart from war, and yet the Mambono. Then the Biana Consul Johnny, no Bana Consul Jenny Kunu. You couldn't call one mountain, a assembly anti. You could be my immunity, a assembly anti. You like assembly anti in the war. You can't make people follow a 10 more of my mono, our and a side way. Will be to Mrs. Sano. Can you to my mono, you go for your with Noah? Never will you don't quite know that. Will you want to pay you, said will you or Mama do on Paso? Some many you know, I said the empty. You are not taking part. So I can't Bible 90. Yes, you got a year and a shop on the sign said, what can the 30 do on one? What is he saying now? The man in the intermediate. And cannot quite take any other wallet. The shop beside you. He's saying that the man is intermediate and cannot quite take any other wallet. Yes, you catch yourself on the say. And you will be a little bit near the assembly. I don't know the amount. So I will never be a little bit near you. Because it's first at Dahono, the word that seems plenty, and it's the name Yeboaa Apam. So we a mother page in a whole more. If you have a coupon, I could be a man and you don't know your assembly. You could be Mamusa. You could be my say, you couldn't say me. The United States. Now, I'm your man, a bit chilly Paco, say, Marcos, then I wouldn't say yes, I wouldn't need the hour. But they already start here, and I could tell you at a wago. If you have a Lincoln, your men, Marcos, my name, Martin de Brie. Now, what you could know, 20 years grandma, the men do know about now, baby, and about the Brie Cotton room. I am a castle, Memano, but the Brie, know about this year. It will not 30. And a corner to Ayemre. Now, and Mariana Feneba, that's never banning the farmer. If you are on I friend a member of the Yamarancasa. And I'm cross over. But 10 years after 10 years time, then not the Bria wanted to go up crossing, because almost nobody know Nasa. I didn't know Nasa. Matthias, it's a medium animal. Matthias, like I say, our little palm, our lesson night. Now, our guy, question, assembly. Me dasipa evangelist, it is written no 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah. 0260196064 and 0260196065. Enti na wachi mu nkomo ayi Oheneyere meka reason ba ko a man memma in their 40s and 50s no yawdie se obaby ekuna ye ne ma ya ne se wopesi wo jemu a ede no wonye meba wo so na yedi nkomo memfa di obi aba so. Hello. Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Yo, mini abe na meshiani. Sandra. Yo, mami tie wadwe nkyere fa aware mu nkomo yi. Ita nkomo ya mi di papa bi nta fa woni se. Nene me yanko ana wo ho.
And I may uncle, you would say, I worry about that. You will talk about that. And the Bissell, and then a you come up. No, Bissell is another offer. Oh, you know, Sasa, will you let you? I can't say, the ratio of the would be, or no, that man is all would be. And because of the internet, I don't know about any name. Na yiri si oba wu biem but onu ebu dia na si won wu biem oba na na se be ma no oba ni so oba wu biem oba wu biem ana oba ma na say oma wu yen sense onu o wu biem because that man you ko krum ahomache the ni na that man so and you aka say o wu biem I think so oba ni so be biem because of the ninty ene one ne na nu nti wo fa na chi because of the that 18 years, 20 years, I so my car. Sister, I'm so about the initial senior Dama. Because of the other one, I'm missing women. The some problem, our hopper, and yet, Diana. I wanted to be a house, our fully depend. Ba se hu se Sandra unim se of obana or no or be on the china offer no ne da no oban so betimi anyimo because say no or say oba na yire ni so oba am I need to hold the man so fa dem our sure say on you do am say dem oba that's what I say mati de wo kana say etu ono ne reason ti na ne reason eti na yire no one ne na meboa is that time oh I'm not doing and when you and because of your mouth, because of frozen, I have a good man as a bad farmer. They go out, move up, they do crowd, on a best shelf, but you say, when you're big, I will move on for school and son of them at the because of a new they saw they'll be so moving. And one, I go fast as we are. I have a family, it's not the cast I said, don't you know, and never from and so. Matthias, I don't so no. Mati Sandra, me da se, memfa we. Hello. Okay. Yo, 0260196064 and 0260196065. And you say, ye can't the entia, Oheneyere obi na. Say be a bema, no den ho kamene yere, oba no den will be reason say. So no oba ne ben da bie mama oba na nyem nti no. Awomu enti no ne yere na. Na ne omo ne ho ban. So oba ne so oba wu biem. Ebi so no so mpese oba hye condom. Ba ndro ho no so betimi anom. Mamemfa we mra Ohene. Yo, hello. Yes. Mejusu o. Adumo me papa ben meshiani. Papa faction meshiani Nyankopon shira. Amen. Andagoja onyame afọ ma radio so anka ya ye hu. Oya de pa o Peter from Bagusa committee. Mami awari samo. Nema be awari mu asam. Ade ne onko bi da, ade ne won bi da. Le mplant chempo. Before back before say bia mo be trans and ma ware no ensem bebre na ma for man kan tete no na ye nya ware sa aware te se die mpo a ye tra ho nanso enne no obekoye for better for seconds pa no we ebu separate bedding beba nanso na bibia ne da abamaso aware ye na me ya branche na me ababa wo biti na ono no se de ne me bra bi kan na before so be kon ho no ebe ye ntokwa twetire ye be ko sa ma su satie sana ba ko piem na o wi se pa afa woti onu o hwe wonim di na fa wasesa na ntuma nya no de ne suye no de katare si no da no afa no aso su na mi bi san se na edi enti de sadi o ya na o ye o timi ye bibia ntimi kan kire me eso so na ye tra ho na akwanto bunni sa mpamu agro ne sa de no bebre nti bi se wa program na wo ye no omondi ani she da enipa bi e ka sanse mo ne frɛ ma ne frɛ mema no ye ma trust na ye nye so just because and someone ekoso no de na mu so wo wura mu eno
Asem we di he chese. Mumie no kura mumie no na mabre. Ebi mutimi kuntokwa saa. Akasa. Ba ku bi kura metie de this word oba no she akire. Also what me draws. Ko de ba mi famie no bi na. Hello. Me ba cho nyame adom me nua be ne machia ni. Mpacho Paul. Yo, Paul. Nyame shira wate. Amen. Obana ne beto no hona. O kasa pakire ni ba. Me sori akọ. O se o wo be ba sisia. Nyame shira mu nyina. Amen. Bo ke aware ye tini bi sa aware. Ye brand aware. Anye yize se wako wuram na niema fu bi o se meni me kununa. Ye mema no. Anye bi dia ntini ye ware o. Na Bible wan kire se awo ntini he nkọ ware. Adwaman ti na Yesu se yan ware. Wo adwaman ne kum ni pa sa gu ni kufi. Di so wo bi ware. Na so bibi en fam bibi ho se ni oniska ana bibi esi de ho kamena. Uche udini according to Bible no. It is a bibi e ka obi na wote medem wa ka me kuna na me yera. O he ni ye. Eno e grani papa it is said obi o ya an roba. So wo de wo ka me kuna na wo yera. It is am roba. It is obi ma na wa ye na adwene se on fa ne yera chi ana on fa ni kuna chi. But adie ni ti amani ti otia mu nyina ma ye bone. Eti mini aba Ewurade nka mo dawro no hwaso bo. Mate. Ewurade nta mo chine bo. Amen. Ba ye dase pa. Ye befa de otwa to okura na afei ye wie e wo studio ha. 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Oheneyere die ntia eye issue kese na mamemfa we de nwie kura na yemfa mo nwie. Hello. Yes. Good afternoon, Minya Baba and Meshiani. So, okay. Gladys, Mamintia, what didn't you? That's also me were problem in a make a semi and I say, Menya advice because Michelle, worry. If you are worried in your first year, until we are the mark of star or back for men now, we do a near good so. If you are more echo. The next noble thing is a pregnancy as a baby. It's a bad day now when you are at the Amma Berman. What young you now do over. And because of young you after you start one more you is off. My attention I could be baby. Oh, you'll be a woman now by yes or no. The dear not dream one a one and I dream. The family be more, me more, and Madame may say, me now numbers of it. Let me think common, me advice if you say. Mate, meso medase mede sompa your client service line no ebe tudwa na mede your client service line ni tudwa send me message also mede me personal number me mawo ewo so na your client service line no 053 1886216 053 1886216 na woni be ma wo ho na one oba foforo akowo osan oba na san nyema san wo biem eso da so tia ware na se emso mo se me fa last call nti we hello good afternoon but in the Kingsley application yo Kingsley maminti only last caller we that's pa about my pa about the yawe and I want to come amen oh my if you are through this program no marriage comfort pina resolve it and then make 2 points. One that's a said no one unforgiving spirit and bitterness. If you are the unfortunate that or shenimu, only sometimes or banny bermano, the couple a coba a concha or sino deny no. Unfunctional, when we be to a mammy manto, a dear or a comparison, may young queer by Nick not to their mano. I saw a speed.
Imani biwa omo appreciate nyama. Nti no be be man no so o should need your help and problem. And I think I make a move. Bibia na bofu ndaba nsa pe me nkwa won me nda. Ime man so according to scientists and doctors nka say any o mananda o ba han persuade. Then I'm nyanko with the on kind. The American Bible says we should do away with all bitterness and conflict. Bitterness and malice. We should do away with it. If you are fine, when they are bad, you have no problem. Do marriage is bad and say you have no corner. Get to be out. It's a matter could be. Any I say the maybe German could be the end. Miss Medasipa na yabesa warifu de wukru de aye wanasa de wire de aye wono. Se wan penya me hwa doma mfa ncha. Ebesi wo heaven kwan. Sompa FM. Enye wo heaven kwan de besi ne kwan a. Ebema wo ni nyame ntem asai. Efso hini wontimi nkonya me ho wo bra wontimi mfa bɔ ne nche. Wo se fa yemfom so cheye. Se de wo de che won na wo fom ye no. Eno wo se wo ni nyame kra wo de ade bi ba ne ho a. Na nu nua wa asem a eno ne nkoka ansa na wa ba nti awarefo no a adwembone wo mutirim fa mo ho no. Wo nyame ani mo nyam o me se emfa wo de wukuru de ayew emfa wo no de oyire de minim se eya papa minim se eya if say me matna wari ase for more than 20 years eti echese me we experience se wanyam Oheneyere se wanyam a me se wo hu nyame ani mo nyam ese se wo kobu kotodwe wo cross na se Awurade same yare ekwa bi abefa so ama me de ache me kunu me de be che me yere na Awurade same yare because menim se wan same yare there is no way say me hu ani mo nyam kosugu nyame so no ma adom bi na fa che de be ma ne de ye wo na ya metiase de oba ne de ye wo na ya na so fopanyi bi wo betoi se ayi be ma foforo ne yere eda e wo mpem wanwu aware no otiase wanya oba no na ka se be ye easy e wo nem oba wo be ma wo bu na timodin bi kro pese ono da wona wona one ne na but wo nim ma foforo da fe de wo so wani aba wo so besum nyame basumafa so ba no nyame anya na domo a ba mo wasumafa oyin komo we yen to aso because na reason two penny etimi fa ba bebre wom ene so obi awo asem yi can you believe say one na yere na free say na yere so oba wu biem ono so won wu biem eti say be ya one ne koda awo bebenti one ne na oba bi so a one ne kunu na efi say o say ne kunu no on wu biem be ma no so pese o wo mo on she condom so da bi onye family planning so da bi eti ne de ben say na me so me ne won na ne kwa family planning ni sie panso am yenkotwa awo ti say de o de opekra me yencha ba de kwa family planning no so wo hu se bi kra be ma no na wo me yensa kwara me yensa kra mo ho kere mo emema ne bi so mo duabu mema ne bi so Oheneyere mu duabu metama so da bi opese da bi de nti oduabu ne se me yensa na wo no kra won san so wachi dware ye Yenyina ye tie so aba no so okoye family planning so a wo si wonyai emema ne bi duabu wo enkwara me yensa no kra wontimi nti o mu school fees wo ho kere wo ene oba ne se ene ye tre na aye wo se there be eti use condom wo se there be obey so okoye family planning say be nyinsem foforo ma wo se me ma onye brebra ma che se wo kosi enkosi kwada nyinsem foforo so ba obey hu nim se me yensa na wo no kwa kwom demo eti se wo hene wo nye dey onyam kura so o sabre eba sa wo ba no koye family planning ni sie because won timi ka se wo ne be ma ne na eye better so be family planning na sie na won ne beda dan say enum se wo so ma wonya family planning nti wo so ne na kra because obedu enu hu nti no misu minimum won na won be ma no so won hye condom no ene family planning ni yesie oba no won ne wa ba beda ba nyinsan bi eni ho da say wo so okay se mekwa akwanyem no a ayi e fa ne se wo koye family planner wo be ma no so wonye second ma wo so wonhye etimi so me metra ma wo nan ma wunum eti efi ne kwame ne wona biem batete aware ase wo ye solution na enye better so be family planning no wo bra wo nka nkere no na wo ba wo ne beda dan se wonye na wo ne na Oheneyere mu de na ye obekwa koye family planning no ko wan hwe ya wo ne na esum betimi aba ne tirim da ko betimi de ade abo obetimi de ade abo
nipa bebre wu awale ase ne nyina ifa na afre no because ka semre bi papa bi ne kru ayi oba bi ne kru twe sika twitwa na yade a o se won ne na fi se wa wo nan okobo ne ho ban so a wo se da bi uso bo ho ban a da bi e na o se ne ono so ne won na o twe sika o dwudwo oba na waku no Oheneyere ochina to asoma me na ugua da nto aso na professor emra na on for God and country nem na ochina nyame ya adoma said there was aka ne be ne sa mate me da se Oheneyere me da se etiefo Oheneyere Yeboaa Apam Dadaa Jeremiah Simpson afia na face Augustine na social media na wo share chiri kama ene ye na wo chimu ye di aware mu community tu empamu asem de ma oba de niema etimi sisie ema ne mema nyina we di ne ho kame we di ne ho kame we residents no edo so bebre eti ye behwe na yaka ye fam yakoso agwabodju betimi afem yakoso nhira me na me de Mọ́borọ̀ Asem ye obi asem tena mu enedai Oheneyere na broti ebo me chido me sorry Professor Kobla Abochi one Patrick ene Jeremiah mo ne ye dom ne bright mu nyina wo mo de for God and country dwumadie no eto so kwaso atie Sompa 106.5 FM Accra na onyamenya wadom na wonya wo kase sese de obi a se nyina ye tie Sompa obi a sa aka se Sompa FM ye ene dem no mankobo de mpe no afedi Sompa no trendy o